بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kwezi watukufu andaningana bushirani khairu malani kaundo mlio arumazin sanansa za dunia watukufu sijabano skwalelo unu ha message nzima ikawo message hiyo gyo muhimu haku ya riparisa mafoto ikawo yatilo haruma ya Facebook ya manyasi ikawo wandugo mjulizao kwa msambazao yokayande yaua emotoi ya hafa uskwalelo ani yakaudziho uskwalelo ngabo wandu ikawo eranzema foto ya sisiwa ngabo wandu wanzi hao wapibile mafoto waonesa ukaya zerongozinwe mwana yaua emotoi tsindoi ngabo hata komantari zila wawe yabo wandu ambao kaya ekakweli na he ya jihanie watukufu na Mwenyezi Mungu ukaya mwanamshoahe hanji haruma direct ya TikTok ya manzano wangu para salimu akauhani ya mwanamahe ukaya mwanamme kao mumrenge mumpibli ukaya ende auwe motoi wei deja mwanamsho hanji haruma direct ya salimu haunesokana wei hafektewa aeroport gasina uhashifu ukaya haina sarjona mru hatilwa banu ribezara karipiblia batuno kari uzisa ewe indo ezabari eze kweli zinkweli shanga mjawaba haino kaima na uo efamiyahe wondu asomo hitima ngam aminukanga jowana ukanga mwenawe zidwa mwanawe yadeziwa yabo salamu anama sanogo satwer warugo mde yao bokatili la shonga wetsi hinru wejau alorke zenongo efamiya hahe yani de mwana mshwahe hahea haonesokana mwanamma hangu ti kajakaya haruma zenongo zinu tsinde ya uwa mwana woi njuha mrenge mafoto yayo mrenge zenongo zindi zono mambia unu kana zinsinongo ya koladimu mzimelange na nrongo za husu politiki mhafiliha mrenge mwana woi mumtsambaza hamwezerezo na msungwamba yende ya uwa fahadi zinongo zinga zirisao ukana mshemeza mwana mzima arishemeza sonsi pia urakane mwana she watu yenda nolawa ne dunia alafu izo ranzao mrugwele wakane izo ranzao garanzori duena roho zelawa yokana le foto mwarenga mati ya mamba mwanamme uo nde ya uwa fahadi zinongo hizo zondrabo ngabo ambao kangela dhimwe mwanamme ya hea afanye declaration asibabu leo mrungu yangu mru ngabo wajugo kangwa ni ngao wandenge wanipibili wankazendrabo izo ngaladhimori tunde izo ngarwe nao ngazijiriwa mwe Facebook hiyo isu yamba ngabo wanaume waili wakaurengana mjuha mrenge foto mrenge mwanamme mumtabanu mambanda hahe afanya declaration ambazo zongozo zondrabo alafu heni rongozo ntipia za haja ngartungwezi baharilia ribeza harakaritia randisola huwa nodea narkera dhandoka na baraka bema naraoneso kazengo zinu tsingozo karimelange politiki dokaya zinrongo unumswiba wari hunda sonsi pia manyanyasi mwana mkomori alafu yeni mruri mwana wenji walobano duanruko waremawe yezinu wabeze warenge mafile fotole mwana mwoi wamtia wamtsambaza watongo mdea lekatili la shonga lepasongo jowlaya na jambo jao ala kulli hali narkeradhi rire Mwenyezi Mungu heni mriatale foto hilo yalitowe bazano gozinu wanruwa demende wanruwa tsaha mahakama ya uwe mruoi gambishoke mruoi hasazi ngarwa zimpaka mumjuwe wakaunge haruma hifadhi wanruwa tundao yendo be mruma yezabari yako fume mruoi shalionga nganyibanu ngambo kartsinansi nganyibanu ngambo kartsina mahakama na nyinde mtapanya uzano gozinu njamre ngamana wanru mumtsambaza mwene amwe dunia yokawaida ya uwa fahadi mimi si wasarkan sirka angalia ngari mwana wenindro atabanzi ya mami wangu mwamrenga mwamtia mchungoma manzi hao hamabala mkabala hamabala mumwono mwemdea numlapiza na indrini ye familia kwa tujibiwa mwana mshwahe anjia ruma direkte mwana mshwahe anjia ruma direkte TikTok ya mwana masalimu moroni akahone seke mwana mahangu nyinyi mwarengale foto ilo mwatia mwambwe mwana mahangu da uwa fahadi waitsindaye mnamoto jweni jeshi
ya tilwa yabo woi hafekte wa hahaya woi kajakari mazenongo zinu woi tside ya uwe mruwai mjuha mumrenge mumtsambaza enye nyi wandu kaudu mapibile motoiri mjua woni eke motoi hedo loya ngabo zenye shuhuda rijojo habanyi mru fulani wakanyire mamrenga mwamtia harume Facebook mwamtsambaza mwanziha muhakikishao aloreke motoi tsinde ya muua ngaminu aminifu manana jabano aminu aminifu mwana mshwa haya afanya hanjaruma direct TikTok hata hatura muyamone ya bese ya zambe ngamwendele yao toujours la fotongelo anuvo ngamtsungwa njeza haina wakati yabo mbrugwele ukaya bangari lilao handrabo banuzililo inketsone sekekandola wa matsozi bala mrugu tabiho mtume sallallahu alaihi wasallama entwe mwana he Ibrahima ya hafa basi mtume hala wa matsozi matsozi ala wakatulila shahala wa matsozi bakaswahaba muzisa bomtu zabarindrini unohambo kana ikamrafi watsidwe lila ulawo matsozi hawene sokaya inu hikma hokaya lawe matsozi hoka ne ya garda homoni gaju amjuju kamade yamani rogotsidwe kamra jebanu yaje wadzatse mwasaya jau ili zila mtsahao mhunde ala kulli hali ngabo wandu risarimraboni banu ranzibo tasika mtsugo tale foto la motoi waide ya fahad emru ya moto ya wala mamtia bala wala mwana ya zalihani harmu mtukufu wa msangaju ya dimani wala hafekte wa aeroport kajaka ya harmu zenongo zila na mde mwangalie video tsaila mwetia bala mwanamme yatsimbizwa we shalone armu ne motola wala mru ya jumzaka dokume na ndraru nabo mjuha mrengele foto lahimna motola ngampiblieo ngamamba weide moto ya wafahati maudo de persontieni hoyo lwaya mjemridi mwambe gabo diktaturi mjemridi mwambe warungo lwayao alori keranzi mwatale foto lila mwambe di arime mwana wala mzinga kamtujua nyanyangwa oje wakanswaminu kana mrulo banu wa mungu wanu na ezi wangu tabiho kura hane mwanyanya waola okay jumkinishe mwanyanya waola hawe familia hahe ya fahadi swafi hao mjini hao waone motola baba hanu wakawala mru msangajua dimani wa imru mashili na mru mdimani wamparse garnia wamparse wamuwe yabu ya janek diktaturindo yabu ya chongeze mwana weyolwando abandanye wakanyide majuha mwanose yoka woide ya wafahad alorke familia yangu jideklareka motowo itsinde ya muua na mkera adhimrensi babanu wabanga mwenawe Facebook yinu ngamchojwanga mibananga mnyengo zuki wangu president wa RDD Sefa Kimradabi sirengeti mtaban sabaha hibi yabonye chojora mbiyomrega mpibilie mumlapise imzone lada izo nguzu narkeradhi ritike wa hashifu kari wana mrugu patumraibu banu ribezara kardo partage winchini wa hanyu ganyibanu tartibu hiyo eni samjona mrugu dezone mtatsahahe haumru hambaye bwiti haumru kazwan raboban gamrenga partage na abonga mjitokanga inani ya njema gamswalio nyime silamu ibanu silamu do mrombo kana nyezi mgongo wadhahu ibanu silamu do kamru haime haswali wodo silamu mrambo mru hakikisho kama mruke silamu usilamu ndezitendwa de roho izelele fotolori liwono garuwana uzinji Facebook skarchore gara partager mwa ze page za hatu okangari joka baleni samri partage rongo mriaziona ça veut dire bala mrunge ani gebadzima ne mru wala yafanya zarongo zila ngam partage minaye yokanga mkubali hauna mwangalie haujau ile fasiri ya bala shanga mwanruko hata mrajocho telefone au mrugu deziwa habeza partage hay yahitime soma mwana wanrode holwa leo mathalan hawa persomale holwa wa hawa somo hitima hujahungu homdu hawa mwana hasimbila tavu akartujwa za barindrini sirema ugangi wa Henry wa ugangi noendo chojireme hitima unja Facebook kutujwa zinrugo za ladabi urengo pibli ulalo jijibilia andi sohwaze njugu norengana zifusi tawala wa plastiki wefusa weteha reti reshele baba nani mrugo izonga mzambo banu nadi
soti pia garifanga mwana wala leo yabali wabangwa wala kaja kaujua yokangu kaufa juzi haujana ya jazi wa leo hakaujinika na proje zinji hakaujifikiria kangu shida ishata hata wakati mwinji no hafu kwa parti tujua hufa ritujua kwa amweka na pembri hafa haumra tujomba ngodo hasini hafa rumwe shombo haumri alala honda hauya unziani hafa zabarindri kwa kartu komanda Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ndio komanda zabarana nzuri kebanu rike wanrodoji bwanambi ridoji bwana baya nabuka si hule recho tabaya watoto motolede holo haya bwajiri bala mjina mji kamjishina metriza zanongo hizo kamkaradhi mwahima mangala zanongo zinu deshamre kama jeshi wa hili mapibli mwamba ondo wawe motola mziwano muhakikisha wede wolwa ijoro kemru ya wafadi tsindola ngamjo kandu Henry na wakatula ngamjordi mhe mwase kamrega mumtamele foto de na bapale hau mwambe bana bango wanane bana bango woshenda ritie karkara ndo baraka baurisa deshe mwana uwo katina tranquilite obanwali wakati mwema uyafishe warume Facebook ya tongo njia parisa mdua ujala wa hafa indele katili inde adui Yesu mzonelanda yedo be mwambiani mrulo pari wakansi ulo pari wenda hasini waja wabwa ya telefoni wana mri ya pibleo wabeza warenga watia utuzi jua watsuka yabo zahitima seremwa alafure reche idingwana mweme shatu ramba banu ilande fami bala sisi dertungo jerema zahitima sizamba juzi banu yokana kamina mzee wangu ya porono na nziana baba hama banu Israeli abagenda retari hodorenga zeroho banu zeroho si wanadamu dertungo jirenga wasi gotona mruha bakaulu hufu gotona mruha yenge mrata mruhafu gotona mraka za mrundabata mrajuru shayitomi kati mrala lahafu sisi wasi anigaranjorega plus Israeli abaha rike waharaki furijitimizi rogo zila zijiri ulamsuba mziro roho yalawa iladhimu rike makini rikensi rilindie rijwe mahakama wahundreze hukuma za lazimu ritawe aferi sharugo zene mnainu ebalibala henu wakati rikebanu rikazandundrabo yowiwe mru alikuma jate mru Facebook yafenja wajate mru Facebook mru ya janzarenge mru mshaola ya toshinda ya jade mru mwanamme ulode naye mru yakahula dwanzede hula ya hawar makanape ya jahe banambo hawom zuzu pia na renti emfuatio amombo mguu dominuti ntimizi ebenge watukufu yonde director na kanani fanya waruali sufutsa wao ya micho amba alifu amba yas asomo yasin micho kahar mwana kulu asomo yasin sikar mwana kulu hajana dua kajaporo ko humala rilio sha Mwenyezi Mungu nakusami ebenge tiwono hanza ntimizi tiwono intervention afanya bana ikemvweri ruhusu sono metre larifu hanjabo ngwambo kala bala jeshi ekaliba la mzinga baleka mbwa kajabenza Allah yahamba kajabenza je yahuparo na jeshi hunu hava kostumu hatemi hono jau suka mulagara wobalaze armu jeshi kangodo bahanu ifobale armu yahe gamzomra ngero inu mwitari mwa siasa bamanza mtwali mamwazalata kamjashinda mchotse baya mwambe bala habenze okahamba habenze mwambe emriaka humrema bala habenze okeka jeshi abala armu ndabahanu yabo habenze kamjimengelawa mrukadwe tasi benzi yanzo yende yekabanu waida wendu akane plus yali mamazali hauka harume serikali inu zila sijiri Muhammad msaidie hau belu mze watu Muhammad belu hau mrumdo jina ulu harume serikali haya hababala kabatizo kakajabenza ujojibiwa gamanzo mwede hula watsidami mitsusanrume embabini yesho huru gejoni tosha nyinde mlohunu mlizo gogo gamanzo mrume nganyibanu heni nrogo za jarmwetsi gamkontrola na yenyu wanu mauduga mjoda bala Mwenyezi Mungu anajelekana mwari moneni bayo karna humba nafasi na mjana metro harmwetsi hatu ekamrengezi na mjana mahakama nyumeni yetsi hatu ne kenetre ikanajau hula mkaya beongo kuja poro ruma shawezo amana geladhimu wenese
kidhomana ube huwa fatela lazimu naturoka ujebanu wambekana balale yeni jeshi yabni kwa mzingani shefu wahe yende bahanu safediri balaha benze yende ya uwe banu zila mimi ho hamba yokaya lazima shefu ya kabo ya uzisiwa yende normali bengwa shefu kana kahulwa jomkinisha maudu shefu yende ambekana kweli ridungana sitoe sekso ino debanu fulani shamimi njamba ukaya ya uwe mru na yo lazima kena mzinga lazima yo blisha kena mzinga shaiba kukawa ukorumishiha harumanugo jazila hola gara bukeme ze hola gara kamwe mangala abo ze kala shizuzu bali wajao ngemkirishao sinoju kansi banilekeze na bebela kabati hinru sha lazima bali ya armu ya heila heni banu yenda ao paskola militari shaiba kukaya zanungweli zabira lazima yedhamana hao ya uzisiwa yondo jonda jeleze yokakweli habale armu edabala shaminja mruma njamaba ya uwe hanja masera herumia mathalani wangaloze profu na jamana jao yeshefahe yatifungwa ya uwado yafungwa shaho karambe bala heni militari abala armu edabahanu bala benzele ya uwe dhamana hamenda we wanzurume maudu narkeradhi banga zirisao na mwambionuka Yesu ala yinu inside jotongeza alimamu azalia rohe armezi na mtu aliyezirwa jina tsindei hata ukakomoro ngwele wao karnojo arjerketsi manga rikebanu heni rongo ani ikama banu umdu akata hezeli chine zembe yokeni sabolwa mru ani heni mrure mwalimamu azalia roho banu aliyo hajilekeza handisa aya handisa jau ikama balwa komori bakacho kubali yesiha naribireni sihe babane kesto kanana mjuhe wala kwa roparo juhe kanganyi hunu kamla zemangalie bwana yenu wahafili hakudanyi mlobonze yedo kweli ejukopa hidwa ndeye na ndeye ukatima byanu kana msuwa na komateri jwamba banata indise mrabale msinga jabanu pa yoni sikumuza mbabanu yajare mebanu lale shaka komateri weja hizo atezi njibikadu angalia ezinji mikangalia yejo kafanya komentari ungu ufanyo wandu walewa buangalie shamimi nsina wakato jandu angala komentari za wandu walamba jau hato wanlauli yao mikadu angalia ngujo wa jazaheri wakabo wano kami mwanyanyao waniko salam shansina wakato jandu angala mrianifanya komentari ya bami jau mnachodware ngezidwa za ahezi ni kamu wakawangazi jambo kana mpushembua tutesha mpushembua hamadae irewe tutesha irewe hamadae shamrulo nankili yakamilishia ulono uwezo wakadopa ebe wewe tulizana habi misankile manadamu pelewa kaza ngozinga dungana wakasudungana shaini mru yaja ufanyo komentari za indreni wotsi mru kwata ngujwa to malalio yata usa njumu sabanga wedaho atsoba kanga bushini na balanga Marseille katujwa to malalio ranza wandu wanojo katsiba ndo shidana nao wenge watukufu eshaka muhimu haku dojaba nionese ukana le foto lehe mwana jeune military yarengwa tilwa bana no wandu warema wali mama zali na bandhi ya wandu kwa wahashifu waona ndongo mbi wabezwazi biblie na mkeradhi be mwana mshwahahe hanjia haruma direct TikTok ya mwana masalimu moroni haonesokai mwana mmahahe kaja kabala ne mwana mmahe kweli ya military sha hafektewa hahaya zengozila katsuzi juwa mkinishia leo ngabo mru myengo mkinishanga mru mwiyo mkinishanga mru na problem denae mkinishanga mru kobese hambo hoha wara haonokana mesenje ni mtebanu ni mkaze raba parsoa yolwa rahemra kansi hajijibili abo kana peju bari hashofe nyumba mrabe zarenge hatia hatsambaza hadi sola huwa ewe zitimagazi wanao hale hitima mriere mamru rede here warade hamjufumo c'est vrai zitima zaba mru kutunwa visa yo kartsuhara c'est vrai zitima zaba mru lolo heada c'est vrai kartsuhara sha abo bahi ya wikiri yani ça veut dire mriere hitima baha sebo ndugundo mbeboni karim Mwenyezi Mungu wenge hiyo ndio direct na kanzani jebanu enukto nzima hiyo nielehe banu ngabuko kwa lawamba ebanjana tsidwa rongowa ngamonao ranzia ferinu jabanu ya mwana woy ngabatoa hatansanu ngabo hatabese watameteri watsilemewe walo banu nsanu usiku ngazidunga na wata kume
ngazi ngizo banu ngarizo nawe ze director hizo wekale woti wanarunga bala zinu tijati shahidi ziza tibeha yoka narfanya tasio be mwana yangwa de yawa Fahad Zidaye ya hoyo namna ya ukaya nde namna roka bazima ruta za najali kanu ngonoka tside namna hiyo bismillahirrahmanirrahim na mumbahe mlala mridi mumtebote mumtabaze tena mwambende ya Mungu ezijo huja ngari mwonawe ni ngari zamba wala nacho jamaudu achari mwafisha banu yoke mwana we maneka we mwana ole hende holwaya nyi marenga mwana we mumpibileo ngari mfumbu wanyu ukabo nyinde mlola nyine mloma dictateur chati sidoi mwabonga bo dictateur komori wala yode message na kada ni vehe banu ekacho kana tiezele jam tazama kanga bo mnarongo ka mumono kabiri nai kama aminukanja rongo nai kama aminukanja damru kama aminukanja la pizza mru chati fama taratibu ni vehe message yenu ili risahilisha irisaidie iritaze ajali yonde maana nafanya taratibu nije banu nije ni fanya directeur na fanya tasio inirongo jozi wana chobeza haraka anazililo banu wazaze na mjuhe wazaze jauna jao alor kengar siban ngarazuri saidie wadoka upeu na uyi onsiju weimana mzima yolwaya ngamona hili rilio ko jobe ke kawla ba eda parso holwaya omjiwa hojuha wede wadibi wala wajuha yabo kanza ensianga mie danyi kakweli ngamanza wensi kakweli ngamona ukana ensingede so nayi ngabo jao madhamana hamandanyi mtsidwe zingara ponzi onesovomana hao ezefikira za hao enamna wanombana chamda tijadwe zingara ponzi mwejabanu mwekazandu ndabo mwafishe waru mwerenga mafoto mwafishe waru haraka bari mruheshia bari mruha ono gari wonawo zinji gari shawo zinji rukadonja mafera mandizo mwenge haraka eni mrika warengale foto la motoi hamtio kaende au Fahad mralito hamwiso dukangarebe homono atanga mwana wei hati hoskwale lounu miezi munajale kaha parana hairi kamgwa benze raire mesilamu wenda na ufariki salamu manama mtukufu turabu raire mesilamu woti pia miezi mga waleze amono mwema kamgwa benze harinike hati manjema yari hetsi na mo rike wanru rutazana jali rike wanru osagiri riredeha hati manjeme kamgwa benze riwaneneze mbizi bira wa Facebook yinu banga mwonoke Facebook yinu gerita waruma problemu zinji geribeha waruma madhambi menji gerita waruma ufitina mwinji rike wanru kwa ushemeza ili ridopukana nezerungo mihizo kama wabenze watufa komori garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.